Ngiyabonga kungivumela ukuthi ngikhulume nawe lamhla ngekudinika sikhathi ulalele livi laNkulunkulu. Udinika sikhathi sekuthola kuphila, sikhathi sekuthola emandla, sikhathi sekuthola inhlakanipho yasezulwini. Encwadzini yaJohane sahluko 12 verse 23 na 24 lithi Jesu wabaphendula wathi, sesifikile isikhathi sekuthi indodana yemuntu ikhatimuliswe. Verse 24, ngiqinisile ngithi kini, inhlanyelo yakolo nayiwela emhlabathini ingede yafa ihlala iyodwa, kepha nayifa ithela tithelo letinyenti. Jesu ukhuluma ngekukhatimuliswa, kepha ukhuluma ngembewu, kuthi imbewu kumele ife kuze ite ukhatimula, kuze ite uchamuka seyihlonishwa, kuze ite uchamuka seyivikelwa, seyifakelwa bomanyolo, ichamuke seyinebuhle, sekugatsiwe lokuhle lapha kuyo. Uthi Jesu kuze imbewu ikhatimuliswe kumele icale ife kucala. Yonke imbewu inempilo lefihlwe la kuyo, kepha kuze lempilo lela kuyo lefihlakele lengatsindwa ngesandla, lengabonwa ngeliso lenyama, kuze lembewu ivele kumele icale ife kucala. Simanga-ke imbewu ayivami kutifaka yona emhlabathini. Kukhona lenye imbewu ihanjiswa ngumoya, kumele lihushe kube nemoya kuze ite uhamba. Lenye imbewu kumele ithathwe bantu kuze ite umila, kumele ithole bantu bayifake phasi, bayigcibethele, ihlale yodwa ebumnyameni. Ihlanyelwe bantu hhayi ngoba bayenyanya, kepha ngoba kunempilo lensha lekumele ivele la kuyo. Ngalelinye ilanga Jesu ukhuluma indzaba lesimanga. Mawufunza ngaye utifundzela utinika sikhatsi encwadzini yaLuka sahluko 18. Jesu uthi uya eJerusalem lapho kubhalwe ngaye ukuthi kutawugcwaliseka siprofeto. Uthi khona leJerusalem utawunikelwa etandleni tebantu betive. Uthi utawukhafulelwa, utawukwetfukwa, utawubhanjabulwa, utawubulawa. Sewuthi kepha ngelilanga lesithathu utawuvuka. Lokubhanjabulwa, lokukhafulelwa, lokufakwa umqhele wemanyeva, bekuhlolwa lembewu lenguJesu ukuthi ngabe lempilo yakhe ngulena leziyibonako yalamhlabeni yini, noma kulembewu kunempilo lengabonakali. Lokubinza kwakhe Jesu entiwa tonke letinto, etfukwa, khafulelwa, kuhlekiswa ngaye. Lokubinza kwakhe bekasho kona ukuthi mina ngeke ngivikele lempilo leniyibonako ngoba nginempilo lekhona ngekhatsi kimi, lekumele ukuthi njengaloku ningimikisa la ningimikisa khona nitangibulala, niyangisita ngoba beyingeke ibonakale lempilo lenginayo la ngekhatsi kimi. Kunjalo mzalwane wami, kunempilo wonke lokholwako, kunenhlanyelo lengabhubhi. Wake weva bathi lenhlanyelo le iyakhona kulimela lilanga, lenhlanyelo le iyakhona kubumela bulokhuni. Bese bantu benkosi bayakhuthazwa ukuthi ngoba lesimo lesizini ayisikahle, hlanyelani nalo uhlobo lwenhlanyelo ngoba yona itawukhona kuphila ibeketelele simo lesikhona ngaphandle. Nakuwe mhlobo wami ubokwadi ukuthi mangabe khona tinto lotivako kumbe kuyethukwa kukhulunywa kabi ngawe, tinto letihlukubeta umtimba wakho, ubokwadi ukuthi
kuhlolwa le mbewu lenguwe ukuthi ngiyimpilo lonemandla kuyo. Ngulele ngekhathi lefihlakele noma unemandla ngephandle emtimbeni lese ubonako. Wonke lokho lwakho kunembewu levalelwe kuwe. Bokwadi ukuthi kuze le mbewu imile vele angeke ifane ithi hlanyele nje, kungenteka kube nemoya lohushako uyithathe uyoyihlanyela. Kungenteka kube netinkulumo, letinkulumo thiyenyanyekise isuke entanjani lapho, isuke ithatha kubola, ithatha kufa, ithatha kwenyanyeka kuze itewuvela seyinemandla. Oh haleluya, akabongwe Jesu lovumela kube kwangazuthi bani bahlekisa ngawe bakhuluma ngawe, kani basuke bafaka imbewu emhlabathini la itawumila khona. Mangabe kukhona into lesewuthi ivile lothi ibonako sale wathi ukuthi sale ubala nje njengaJesu ukuthi wenela kufakwa phasi ethuneni bese kubalwa nje ukuthi 1 2 3 ilanga lakhe lesithathu wavuka. Timbewu atimili ngekufanana, nawe uyimbewu, kukhona lokusha lokutawumila. Sale ugadza utawukhatha imliso kaNkulunkulu ngaloku lokusha lokutawuvela kuwe kuvele nangawe. Alithunyiswe ligama leNkosi. Amen.